Pozdrav svima ljudi, vi gledate novi video. A ovog puta, vidite, imam patkicu, vidite, imam sve ove ljubimce zapravo. Ovog mi je dala moja najbolja drugarica. I ona igra Roblox. Dobro, gdje sad da ti ja vodim? U školu, ajde. Navigating. Idemo u školu. Ona ima ovo jaje, da se može izleći onaj, kako se zove, znači, stao mi mozak ljudi. Ovaj kengur, što mrzim tako kad hoću nešto da kažem i ono zaboravim šta. Uvek mi se to dešava. Mislim, nije baš da zaboravim, ali onako, stane mi mozak. Ajde. Bring your baby to school to learn something new. Ripuje se! Bravo! Znate da pišete pesmice za decu. Valjda se sve ovo ondarilo. Verovatno ja to nisam ni primetila. Dobro. Ajde bre. Hvala ti Bože, znači mislila sam da nikad nećeš stići, nikad. Što nije u redu sve. Eto. Idemo ovdje. Da učimo nekim trikovima. Pet trainer. Hey mate, want me to train your animal? Yes, please. Alright, let's begin. Sit. Pizza. Neću. A najžešće ovo pizza. Neću da sednem, hoću pizzu. Dobro, potku. Pa si slatka. Good drink. That's it for now. Tap your pet to try your new tricks. Sit. Čaki. Tricks. Lay down. Kako se slatka. Ajde, uzet ću ja tebe. Tamo da piješ. Evo. Hoćeš da kampuješ. Ali ti izvoljevaš. Baš ovi ljubimci izvoljevaju. Ajmo sad idemo. Eat. Come on. Hajde, jedi. Hej. Tamo. Ovdje. Što nije u redu s njom? Evo. Uzmemo je sad. Evo ovako i sad ću da... može ovdje da spava. Evo ga. Spavaj. Ovo kako mi se sviđa kako ovako sedi. Patkica. Gledam. Kako slatko spavaš. Ajde. Neću ovdje. Pisat će. Pets. Da mi se sviđa. Evo ga. Napisala učiteljica Kristina. Evo. Kako si mi slatka ti. Idemo da vidimo ovdje. Čitaj se. Evo ga. Idemo. Kako ovo košta? Ja vjerojatno idem paralel. Pa naravno, ja ni zašto ja nemam pare. Nikad. Dobro ljudi, u sljedećem videu ću da zaradim pare i da kupim to jajašce. Da, jedva čekam. I ljudi, to bi bilo to od videa. Ako vam se svidjelo, ostavite ga like, da šarite, subscribe se na moj kanal. Vi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!